ตั้งที่ไงลองไอ้รัวนะช่วยดูคลิฟ้าไปงั้นมารัวนะช่วยเทียนชื่อได้ไม่น่าเชื่อคลิฟ้าบุตรวันที่คลิฟ้าปานี้ตัวถ้าจำนักอันตัวเปียกนะที่จะจงโคลาจะเทปแล้วแล้วก็เทแล้วจงวงโคลาเช่นนั้นคอยกับคลิฟ้าบุมานะอันตัวนั้นเทปได้จุดนั้นตัวกเทศกับขันเอามันสลายคลิฟ้าปานชีคลิฟ้าปานนี้กันปาเราแต่กระชวกันหันเปียกนาไล่ข้ากันจำไล่ยังกระชวปีวิชีที่ไทยฮิโรนาเทนั่นมาคลิฟ้าปานนี้ข้าพิชาประเทศชิบอีกข้าอันนั้นชิบกระดูคลิฟ้าก็เรื่องเกี่ยวกับชาติของนักตัวเปียกนาที่ลงที่เราโคไลจงโคไลlo tu la kolai tu kolai ban tebal lo hebat kan tu ta hen kri fa pa vie e mai le jan ma dan sau na dan fin na dan dam na thar chu oi pani te ta se dan ge kon na do kha pathen kri fa pa ko khan la ge na vie te kha pathen chu chu te ta se nan fo ni ki fa bu ame nan anti la pathen ki cho de ko sa an cho am ai lo thôn dia ke ka boda chan le na chan ye te na ta te ke da ka du pat na ke athai ni ka thai te ka na sina lâu na pia ka sin cho lo si lo tu na sa na chok mi ka mi di la ke ka dao ne jo pan mi pa la lo na se ka fa lo te te si le da za pi da lo e kut jisu ke te ta ye kan pa he kan ye Faleni Patensina Katamlojin Antita Antantomi Jumahin Anmaloni Tolhelan Pilong Tuana Serza Satai Sibasavial Minumi Nakan Pita Zan Nakan Petan Sina Him Lom Natika Gadai Ambai sabika kaizin kono katsi kono jan sao yo he thai jo men nan kan jo khan la nan kan bi te ham te ko la ja sei kan la ho nei nu la pa se upat le an si sang sa an si ye ye wan ma thiam ko la Chunni bante salama ro channe continue kan zot konga kan fa konga na kan dot na dong sat lo ban bút te ko di mi ka chen du mi si kalom maกันป่า Reverend Dr. งุนนอลจูเสียลมขวามีปูลุลชุมเลปีสุนจิงหานิทองคัดละจักวละสมลีกุมไม่ทาอันดักชินมีเสอูนาวตาเฟรชัวปีปัจจัยนิลกาอุปบิกฟปาเสทองคัดละจักวละสมรุกลุกุมนิกุมฮักไฮสคูลละกายเลวะวันจีปูรัลหงนุจุลอินมินาวฟิตูอรักตวนทองคัดละจักวสมรุกลุกุมนี่นี่วันนี้นอนไงนักลักจะ
democracy uknak cha chu adong chol ve thongkha chakwa somrukum thum in thongkha chakwa somrukum li flam private high school la tang kha kai thongkha chakwa somrukum nga in somrukum sri tiang police officer pu chungling ni flam officer zonga case wireless chaji arakpek thongkha chakwa somrukum ret in thongkha chakwa somsri kum ni tiang flam khwa zomi theological college bible cha achongi deep degree amu thongkhat la chakwa la somsri kum thum in thonghi la pakhat tiang selam khwa bolpeng baptit khri fa bu a pastorian atwan thongkhat la chakwa la somsri kum ruk TABC ni ordination reverend andakpek thongkhat la chakwa somsri kum ruk TABC acting chairman atwan chal thongkhat la chakwa la somsri kum sri in somret la kum nga tiang TABC vice chairman in kum ko chung ape I raktuan thongkhat la chakwa la somsri la kum sri in somret la kum nga tiang bolpeng baprit khri fa bu ramchunga ajias raktuan chi thongkhat la chakwa somret la kum nga in somret kum sri tiang North India Bible College Bible cha achong than e BRE degree amu than thongkhat la chakwa la somkwa la kum ni in somkwa la kum nga tiang DABC Thantlang Association of Baptist Chata Evangelism and Mission Director araktuan thongkhat la chakwa la somkwa la kum ruk in thongkhat la chakwa la somkwa la kum riat tiang bolpeng baprit khri fa bu ni kachinram phakana missionary andak thae missionarian kumhi deng araktuan thongkhat la chakwa la somkwa kum in kum thongni tiang bolpeng baprit khri fa bu ramchung sialam khwa baptit chata akir thani pastorian atwan than thongni lukum khata TABC GVP mulkai khwa andak tu lewa pension andak pek thongni lukum thumin thongni lukum nga tiang hakha baptit chat association ram chunga Bethel baptit khri fa bua khan part time in ordinary pasra arak tuan pa in Myanmar fellowship pastor atwan pa a pension nuwa ase thongni lapanga in nihin ni tiang chin baptit chas hakha Calvary baptit chata emeritus pastor atwan choma thongni la parha akhan Australia Christian Seminary ni honorary in Doctor of Divinity DD and Pek Reverend Dr. Ngunnol hi selam khwami nalaka pathian bia Bible achong masatbik mi ase Bible degree amhu masabik mi jong asilaya pathian riana pastorian atun masabik mi le ordination reverend jong amhu masabik mi ase pathian rian atun naka chantling in pension Thantlang Association of Baptist Church ni anpek nu Hakha Baptist Association ramchung hakha khwa Bethel Baptist Church honorary in pastor part time in atun Calvary Baptist Church emeritus pastor in atun piak thanri na pathian lamthroi nak thong in boy parian atun chunga muimhai thanglam nak le thang chiat nak tong lo in pathian thiang thrau ni akil ven cha zum tlak te in boy parian atun naka achan aman boy pa pathian rian hi chanting te in kum somarang lo chung atun pathian ni atun chunga hin ZBC ram se Myanmar Baptist Convention tiang in Kuzelerian araktuan chileng mang boy pani kum somret nihin niya kum somret tiang anun nak alhan atu hi hakha anthut dir leo ase tongkhat la jakola somruk lukum sari April than al heroka ripi khwami pu khwat kharle pi ni nu thloi an phanu do pham chan he athiang thitum nak in Reverend heng chin ni arak le tha na papa pangale phanu panhi pathian sin in rosung anhu na pakhat nak Reverend Dr. John Up thong lai chung panhi nak manglai siama manglai jing pathum nak Peter Lin lai sang pali nak Jem Li Van Lin Hop panganak sikip thloi paruk naka pastor thiang uklian anhyang bika run biklian ase Reverend Dr. John Up thong lai chung hi MTS mission in amhunua Dimis Doctor of Missiology ase manglai siama manglai jingjong thantlanga cho siang cha chimrian atun
geography in BA adi len le sang jong zu asarama bachelor of religious education in adi ve pu van len hup jong hi Australia ram a om e deep interpretation diploma amhon chekip the hi Myanmar immigration na senior immigration atun e BA geography ase pastor thia oklen hi CCCA in BTS adi nuwa India BD le MTS anga mhumi se rumdiklen hi tarhan on in become akai mungzo akai nuwa BTS India alaki atu hi Australia umleo sive Reverend Dr. Ngun Nolle pi pham chan hi sialam khuami halaka pathian rian Bible cha achaw masat bik le Bible degree amu masabik mi an silaya pathian rian pastor rian hasa bik mi le ordination jong amu masabik mi an sin athu pi unaw na chu siachi pol thang thai siang na chan sao pi miu ne pinge ji mu tiang ret atun nuwa kan ramcha MP ren jong arap ton mi si pi yang chin hin ya zu ase an khu an sa pu siang oi hi akan kal tak chang mi sing sia chi chen kham hi BSc adi chang ka tin India Mizoram chang sia tu ni yes master in pension alave pu sangkep thun thlantanga warlat officer rian atuni pension be chang sia chi jetleng hi BA adi nuwa pengezi le ya phim chon nak le atun be e let tho mu ne pengezi mu ATE autiang thlantanga atun mi se pi chinon jing hi apasal siang lerian to mi si tikir khwa kwansa pi pardoi le chongkhari sialaman pi chalential hi thlantanga pi niam thai hi alun chami chanto kumni thuma khan akan kaltak pi lon thloinon hi apasal he kalemiwa an thu dirwena chu kan chim kho tok atoi te Reverend Dr. Ngun Nol e akong lam se boy pani nun ko saunak le ngandam nak chap ko se kan lo tok khan